Kani kedai ke Rbdsa TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kum Shibantaban Pyntyllun Chushu Ïalehkai Sports hakatem Ribhoi, uhe pulet ke Ribhoi district uba Champang serti, haka khat sautere ujiliu arjar khat hendai, ula Plie ba ya ke Ophis Treikam jang ke Ribhoi District Sports Association, ya ke walashna haka shnong nong thammai umsning. Hakni sngi la sakilang ru do District Sports Officer ke Ribhoi District uba PM Marbanyang ubalalong ru kum usembut kongsan bat General Secretary ke Rbdsa uba di rentatiang u Presiden berem ke Rbdsa uba CL Masyering uba Daminat Seliang bat kentup ru ki ofisan na katnat sports bat kinoilam ke Rbdsa na keleng ke thain Ribhoi. Kinoilam ke Rbdsa ba kentup u Presiden uba RB Shadap bat u Vice President ba GS Shadap. Haba keren hakani jingilang kila penpa ba wadla ke Rbdsa kalaya linti la jan sampo snem nadu pala soj le shorika hendai dang don shibun ki jingduna ba kaseng kaya kendo ha ka ba kenti ki Ïalehkai Sports ki samla ka them Ribhoi. Haga jo ko por ki no ilam jangni kaseng kila thu ba ka Rbdsa shen kan sedang no ya ka Ribhoi League namar ka thong jong kaseng kalong ban sei ki samla ba kan sai ki wadan sam ka Ïalehkai Sport na lor ki we ki Ïalehkai ba kaseng kan dang phai khamat nang nish khamat. Juga por mentang sini sok sorok bagai ke Rbdsa hakalanti ban rakhe ke Golden Jubilee mentang kasni bidang don ke Ophis Treikam ke kena segala rai ban kemau itu bersedia tamu Ïalehkai yang berbeda mengihi di Presiden Gilad Iwan di General Secretary Nawai Shawaipat mereka kata ke Association ke District Sport Association yang pada Ophis. Dia nabijin semua juga sibat, nanti bagi dia sikun, ngasgo bahkan ke step. Din ai ka jing tak di kerpang yo Presiden ba RB Shadap. Bapo ke jing alam jong I bio ikani ke Office kan ke step. Kekai ke bangador bodong. Mr. President, Nidon asenda jong ki nang ya isakmat ke jing tre jong ki agi jing temu ki agi mission ke bakidon ya ke Ribhoi district. Ni kerben ba omdei tangwala Plie ya ke Ophis kumud ka bayang gakam. The mission is accomplished. Him la pada utang ngidang dan sipun. Nalor nang ni ya ke bagidang ni bande. Nagaling dunga naso man ay ka appreciation ya ka Rbdsa ya ka jing long patient laban biasa ya ka tahun ki bagyo ya di Office. Bawat bilang dilapses iba nimna nama banbatay dari kasokan Francis dilapses hendai tak dilapses su kilabday daw manila bagyo ya di Office ka banbatay ya ka ila bagyo ya ka chuko manginang kami ya ka bagyo ya Office. De hagadiso na ino soba from sport officer maso banong ba ini bantai intandong whoever it is namar hak sportsy hindi banjit brio hindi bantai in a sense with the positive mind positive thinking but in trailo ike kebawaan saka laway joki na Ïalehkai nami babres yung ba nidon na kuliat di bikin kuliat oh ide ba kuliat ide kejumut cepat ide berloko bayar ba don kata team spirit kata collectively effort ba nginum wadaw nginum wadong ino ngiklet ya ke bladep ngimpitma ya ke panangwan da ka mindset belum positive mind positive thinking. The minimum step ngana yo panpet ya ka amended constitution jongka Rbdsa. Kalau siya kabalong ba internet la draft ka kata hukum ko bajanay bat ba syongkun let's say ngin Treikam bah ika hak kata hukum kumba la tho ika kamut bakan kut no tang hangi mata ngi kebedan nang ni mata kanus nem let's say samla berita mang ni la daun ing madu baru terus ndai barok ing yam no ndai hedeng gejong ni kamut ba kene ka association kan kut no kanangnya nang ni setang bangan ada suatu nat ya kini ginong tho ya kene ka
draft juga ni association ko itna ha kimadon kata ko sem bijing frang ban ra ye bijing teli ka akor purom ban kentiu ye ka sport hangne hakane ke district pro ko be hoi la da page ya ka registration hangne kala sedang atu senam ciajar das pak prabru ka bala slam ha kitel ru bathang ne bale ban ye be shafang hoi la da pai chine kumbong meta la jam dap sampu senam ka por la ya andre nimpat yo I ya bijing kala yo se wat office bakura ru ompat la ban yo Tera kumkini kijing ni dulu sadon kata kijing so jikerman akin yalam pe la kata senam yalam office ni padio kemadang football ko pekerpang padio kejagaban ai training ya ki samla hakam sport ni padio tiwan kijing du jikerman ba ngimla pandai hendre ngaong kumkinong yalam ngimde pada jikerman namar ka ayom bat kopor kanam kut tang hangi ngingi long tang kinong yalam nak beta kalau wei chong sama haden bing la yap haden bing la khabrit nang ne pathai kindon kinong yalam kiban banra hoi menta sipor midon hakni office ban pen tre ya ka kam nang beta ban penjanai ya ka Ïalehkai dekaliang sing sport hakni district dan nilai senyoru penghapan siuru ya kata kador malau pernah kini kita kicing tambang ini ban berjukerman ngani skem dari jinglam jong arbi sedam beriu belarang ba apa don kata kemensem banilam ban ngimde ban don ru kata kemensem ban don kena ulu kicingkut lene kicing dunah ngani yang tai bingin dom milade bingong bangam tre simpan tre ngani kam nomor don support ngani yang tai kung kita dijingdu jikerman kita kung minong ilam ide bandon kita dijingdu kle hoi dijingkut hanya tay ke babon pa tambang ide pan